الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang insya-Allah penuh dengan keberkahan ini, kita semuanya bisa hadir di dalam majlis yang mulia, majlis di mana kita sama-sama menghadirkan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis ini majlis yang dipenuhi oleh rahmat Allah, oleh kasih sayang Allah, dan siapapun yang hadir insya-Allah Allah cinta dengan kita, Allah ridha dengan kita, dan insya-Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah orang yang paling banyak salawatnya nanti di yaumil qiyamah, maka mereka tempat duduknya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat denganku nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak salawatnya. Nyotanyo na mehet menginginkan untuk dekat dengan Rasulullah. Majelis kita yaitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dengan salawat maka turunlah rahmat Allah. Nyo kampungnya cinta dengan salawat kepada Rasulullah, maka kampung ini menjadi kampung yang penuh dengan keberkahan, dijauhkan dari bala dan musibah. Jadi insya-Allah kampung yang penuh dengan keberkahan. Jadi di malam ini mari sama-sama kita nyomandum dengan penuh cinta, dengan penuh kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yakin, hakul yakin, salawat kita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira terus telawat tanya kepada Rasulullah. Terus. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Tidaklah seorang yang bersalawat kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku untuk menjawab setiap salawat yang disampaikan oleh umatku kepadaku. Jadi masya-Allah, luar biasa, hakul yakin bahwa insya-Allah dengan berkat salawat kita maka insya-Allah doa-doa kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap bersalawat? Cot masjid bersalawat? Sallu ala nabi. Diulang lagi ya. Cot masjid bersalawat. Sallu ala nabi Muhammad. Jadi anak-anak bersemangat, masya Allah. Takbir. Madad ya Sayyidi ya Rasulullah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami muliakan ibu kecil, imam cik, guru kami Dr.
Khalis burai kamu tuha pengurus masjid BKM, pemuda-pemuda panitia yang Masya Allah telah bekerja dengan luar biasa, dan seluruh yang hadir, Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami untuk mengisi acara malam ini, di mana kita sama-sama dengan tulus dan ikhlas bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah dengan ketulusan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Madad ya sayyidi ya Rasulullah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadatain. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام يا أرحم الراحمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم. إلى حضرة النبي محمد صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه الكرام، وإلى أرواح إخوانهم الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم، وإلى رحمة الأربع، وإلى روح مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية، خاصة إلى روح إمام الطريقة وغوث الخليقة قد شابه ودي النقشبندي يسير البخاري وحد الثاني سلطان أولياء شاب الله في داغستاني، ومولانا سلطان أولياء الشيخ محمد ناظر الحقاني وحد أستاذنا وأستاذنا والصديقيون، وإلى خصوصا حبيب عمر بن حافظ، وإلى أرواح السادة وسادتنا والصديقيون. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا من يخطب وصاله يقظته ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sallallahu alaihi. Semuanya bisa jawab sallallahu alaihi. Coba anak-anak bisa sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Ibu-ibu sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجاع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه وارداع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي
صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء الله الله السلام عليك السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك يا رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء الله السلام عليك السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك يا عون الغريب السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء الله الله السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء الله السلام عليك السلام عليك يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله بوجد لا يدريه إلا من يسكن فيه بوجد لا يدريه إلا من يسكن فيه أبديه أو أخفيه ملكة رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله أوقفت العمر عليه الله بمدينة
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق هو الأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق هو الأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود لا طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي يا ليالي الرضا علينا عودي ليحضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حمادنيك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به ارتعشوا برانا صلى الله عليه فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذانا صلى الله عليه وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Ayo adik-adik sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي
يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صفا برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه Ayuhal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ini menulis sebuah kitab khusus tentang keutamaan faedah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitabnya Jala'ul Afham fi Fasl Salatu Wassalam ala Khairil Anam. Beliau menulis sekurang-kurangnya ada 40 faedah manfaat kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Imtithalan li amrillah. Kita sudah penuhi perintah Allah dan kita dicatat sebagai orang yang taat kepada Allah. Nyatanya matlawat berarti kita adalah orang yang taat kepada Allah. Karena salawat inilah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba perhatikan ayat ini. Sebelum Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah terlebih dahulu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perintahkan malaikat. Kemudian baru diperintahkan orang-orang yang beriman. Ini maknanya apa? Salawat itu sangat penting. Allah perintahkan kita salat. Wa aqimil salah. Allah perintahkan kita zakat. Apakah disebutkan Allah juga berzakat? Apakah Allah juga salat? Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya untuk bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Salawat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya Allah memberikan rahmat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawatnya malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa maknanya? Malaikat memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat memohon supaya Rasulullah senantiasa disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini permohonannya malaikat kepada Allah. Terus apa salawatnya orang-orang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa maknanya ini? Salawat maknanya lah doa. Apakah Nabi kita membutuhkan doa dari kita? Tidak.
Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan salawat dari umatnya? Tanpa salawat dari umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mulia di hadapan Allah, selalu agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini tujuannya adalah untuk kita sendiri. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat itu diperoleh melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita katanya tidak akan mungkin mendapatkan rahmat Allah kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya apa? Bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali maka dibalas 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Tiga orang yang bersalawat kepada Rasulullah langsung dibalas oleh Allah dengan 10 salawat. Artinya Allah berikan rahmatnya. Kemudian orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah angkat derajatnya. Satu salawat 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yumhi lahu biha 10 sayyi'at. Kemudian dihapuskan satu salawat, itu dihapuskan 10 kesalahan kita. Katanya bunuh penunggu akam selawat. Sudah banyak salawat kita, maka dosa-dosa kita itu sudah dihapus dengan satu salawat. 2 salawat 20 kesalahan. Maka begitu pentingnya salawat ini. Maka jangan pernah kita meninggalkan salawat dalam keadaan apapun juga. Maka bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga yaktub lahu biha 10 hasanat, dituliskan baginya ini 10 hasanat. Satu salawat dituliskan 10 hasanat kebaikan. Lagi tanya tak puput 10 kebaikan dengan satu salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa annaha sabab fi ijabati du'a. Ini yang penting. Dengan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab diijabahkan doa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap doa tanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu du'a mahjub. Seluruh doa itu akan terhijab hatta yusalli alayya, kata Rasulullah. Sehingga dia bersalawat kepada aku. Seluruh doa kita akan terhijab, hantuh, kecuali dengan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu penting salawat. Jangan tinggalkan salawat. Jadi Ubay bin Ka'ab suatu ketika dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni uksiru salata alaika." Lun leham telah geron ya Rasulullah. Fakam aj'alu laka min salati. Terus padum jumlah salawatku kepadamu. Padum lun harus lawat geron setiap hari ya Rasulullah. Karena Ubay ini adalah orang yang begitu banyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Padunggo, saya jadikan salawatku kepadamu di dalam doaku." Apa jawaban Rasulullah? "Ma syi'ta." Berapapun sekehendak hatimu, terserah kepadamu. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan ar-rubu', 1/4 salawat dari doa. Artinya nyona doa, na wirid-wirid, maka 1/4-nya adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul laka. Terserah kamu. Tapi jika engkau tambah lagi, maka itu adalah suatu kebaikan bagimu. Yang lebih baik jika engkau menambah lagi salawatmu dalam doamu. Kalau begitu ya Rasulullah, an-nisf, separuhnya, setengahnya adalah salawat.
Kemudian apa jawaban Rasulullah? Ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Jika engkau tambah lagi, maka itu akan lebih baik bagimu. Kemudian Ubay mengatakan, kalau begitu fathulutsain, 2/3. 2/3 artinya lebih banyak salawatnya daripada doanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma syi'ta, terserah sama kamu. Fa in zidta fa huwa khairul lak. Kemudian Ubay mengatakan, ya Rasulullah, ajla'alaka salat kullaha, aku jadikan seluruhnya dalam doaku semuanya salawat, bandum tilawat. Apa jawaban Rasulullah? Idza tukhfa hammaka wa yughfaru laka dzambuk. Kalau itu engkau lakukan seluruhnya salawat kepadaku, maka seluruh keinginanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyodanya mungkin kita tidak sempat berdoa. Mutlawat Nabi. Karena dalam salawat itu sudah ada doanya. Dalam salawat itu sudah ada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, ini jaminan dari Rasulullah. Nyona masalahnya, apapun masalahnya, perbanyak salawat, pasti banyak lihat jalan keluar. Jadi ini ada kisah. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Adnan Al-Afyuni. Beliau pernah ke sini, ke Aceh, dan beliau adalah mufti Syria. Beliau mengisahkan satu keluarga ini berangkat umrah. Ini keluarga ini sudah rindu dengan Rasulullah. Dia ingin ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ajak keluarganya, anaknya, istrinya. Dia semuanya berangkat. Tiba di Madinah, atas qadarullah, maka hilang seluruh hartanya. Dompetnya hilang, bandung gadoh. Sehingga dia tidak ada uangnya lagi. Kemudian dia mengatakan kepada keluarganya, kalau begitu mari kita berdoa. Kita ke Raudhah. Kita curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara lain kecuali kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini bisa menghilangkan kesedihan kita. Maka mereka sepakat datang ke Raudhah dengan penuh khusyuk. Mereka bersalawat, menyampaikan salam rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dekat Raudhah, di dalam Raudhah, dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka tertidur. Dengar, dalam tidurnya Syekh ini mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sudah luar biasa banyaknya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tertidur, dan dalam tidurnya dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini benar pertemuannya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpiku, maka sungguh itu adalah diriku, kata Rasulullah. Karena syaitan tidak mampu menyerupaiku. Nyatanya gelumpur Rasulullah nya betul, bukan syaitan. Ya, insyaallah ada di antara kita yang mimpi Rasulullah. Malam ini insyaallah rindu nenin, ya Allah, lu bergelumpur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ini sebenarnya tidak pantas, kita banyak dosa. Lihat dosa reo. Banyak kesalahan kita. Mungkin ibadah kita belum sempurna, kita belum menghidupkan sunnah Nabi, tetapi di hati kita ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kita bisa mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku telah mengetahui tentang dirimu yang saat ini sedang gelisah karena kehilangan seluruh hartamu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan khawatir, kenapa ya orang? Sekarang ada seseorang yang akan membantumu. Katakan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepadanya. Dia adalah salah seorang pengurus masjid Madinah, namanya Uthman.
Dia berada di bab pintu, salah satu pintu dari Masjid Madinah. Kemudian katakan kepadanya bahwa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan bantuan kepadamu. Sampaikan salamku dan katakan padanya bahwa salawatnya setiap hari 1000 salawat kepadaku seluruhnya aku terima. Aku mengetahui salawatnya. Kemudian terjagalah ini orang ini, syekh ini. Kemudian dia langsung menuju pintu yang dituju oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pintu itu, ketika berada di pintu, dia bertanya, adakah namanya Utsman di sini? Kemudian orang menuju, inilah Utsman. Kemudian dia mengatakan, wahai Sayyidi, wahai Tuan, aku ingin bicara dengan Lun. Barusan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan salam kepadamu. Kemudian kaget Utsman. Ini berita baik, ini berita yang sangat luar biasa. Ini tidak pantas kita ceritakan di sini di pintu. Mari masuk, tamulah ruangan don. Kemudian dia bertanya lagi, Kiban ceritamu, coba sampaikan kepadaku. Wahai Syekh, wahai Tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan salam kepadamu dan engkau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantuku, untuk memenuhi hajatku, dan seluruh salawatmu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengetahui bahwa engkau setiap malam sebelum tidur engkau bersalawat 1000 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu sudah diterima oleh Rasulullah. Kemudian Utsman tadi mengatakan, mari ke rumah. Nyohan pantas kita ceritakan di sini. Ceritakan lagi. Nah, kemudian diajak ke rumahnya. Di dalam mobil ditanya lagi, Kiban mono. Terus ditanya. Rasulullah menyampaikan salam kepadamu. Tiba di rumah, di kamarnya, ditanya lagi. Kemudian orang tadi mengatakan, Aisyah, lu hai cerita nyuk lu cerita baron. Tapi nayo. Tapi tidak ada solusinya. Nyodohan bantulung kata belum jauh. Selesai. Kemudian Syekh itu mengatakan, bukan seperti itu wahai saudaraku. Aku senang ketika engkau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepadaku dan ini lebih berarti dari segala-galanya. Sekarang engkau boleh mengambil seluruh hartaku. Silahkan ambil, ini orang kaya. Silahkan ambil hartaku. Asal aku ingin mendengarkan salam Rasulullah kepada aku. Dia begitu senang, ingin terus ucapkan lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepada aku. Bayangkan. Ternyata setiap salawat kita ini dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyum telawud, assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Kira-kira dijawab oleh Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak bisa mendengarkan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kapan kita dibalas? Ketika ada orang mimpi, tolong sampaikan salamku kepada si A, si fulan, si B. Dan ini banyak terjadi. Mungkin kita tidak mimpi Rasulullah, tapi orang lain mimpi, kata Rasulullah, sampaikan salamku kepadanya. Ini kepada orang-orang ahlus salawat, orang yang banyak salawatnya. Jadi inilah berkah telawud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan penuh kecintaan bersalawat kepada Rasulullah sehingga mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilangnya hartanya, uangnya, ini ada hikmah sehingga dia bisa mimpi Rasulullah dan segala kebutuhannya ditanggung oleh Utsman. Masya Allah. Jadi jangan khawatir nyoda-nyoda masalah dalam rumah tangga ataupun di mana dalam kampung ataupun apapun kita mungkin banyak hutang, maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu faedah daripada bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi.
ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا من مكة لما ظهر لأجله شق القمر وافتخرت آل مضار به على كل الأنام الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا
أمامي صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده منا به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا يقضانا صلى الله عليه عبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق بين إلا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا
المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا والدار أنجز
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينا لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. ونبشر أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشافع أنا قد تلؤت لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع واسأل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأول آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيه عن القلوب يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دانا وقت البروز لأحمد
عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزث بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أخصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهاد فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب وينادون ترى ما قد من حول أفضى طلع البدر علينا
المشفع يا الله، واختم العمر بحسنى يا الله، واحسن العقبى ومرجع يا الله، ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله، ببركة الهادي المشفع يا الله، ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله، ببركة الهادي المشفع يا الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله تعشى من له الحسن تجمع، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أمل الطرى وآله وصحابه وسنى الشعر، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، 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 يا الله يا محمد يا أبو بكر يا صديق يا عمر عثمان يا علي فاطمة بنت رسولي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، يا رب صل عليه وسلم. Mari sama-sama kita berdoa. Doa penutup majelis. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، آمين. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، آمين. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، آمين. وإذ ابتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي آلنا إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، آمين. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بها الإله حبانا، آمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا،
والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا وعافنا عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari ikuti saya. Assalatu wassalamu alayka. Assalatu wassalamu alayka. Ya sayyidal mursalin. Ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alayka. خاتم النبيين يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah sama-sama memperingati maulid dengan sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barakah salawat insya-Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segalanya urusan kita, dijauhkan dari bala dan musibah. Allah berikan rahmat, nikmat dan barakah. InsyaAllah kita menjadi hamba yang baik, hamba yang saleh dan salihah, hamba yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan barakah zikir insya-Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, hajat kita diterima oleh Allah, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi hidup kita dengan barakah salawat. Semoga Allah berkahi rizki kita dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kampung ini menjadi kampung yang penuh dengan keberkahan. Amin. Kampung yang aman, sejahtera insya-Allah. Amin. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kampung yang senantiasa mendapatkan curahan rahmat, nikmat dan masyarakatnya masyarakat yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita zahiran wa batina. Semoga pahala daripada ibadah kita malam ini insya-Allah
Allah sampaikan kepada siapapun yang kita niatkan, siapapun yang saat ini kita bayangkan wajahnya, khususnya kepada orang tua kita. Semoga pahala ini ya Rabb, berikan pahala dari ibadah kami ini dengan salawat kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahala kepada kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan hidupnya dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Hilangkan kesusahan hidup mereka ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit mereka zahiran wa batina. Orang tua kami yang saat ini berada di alam barzakh ya Rabb, jangan engkau siksa mereka di kuburnya ya Allah, tetapi berilah rahmatmu, ni'matmu, karuniamu, cahayamu dan kuburnya ya Allah. Terangi kubur mereka ya Allah. Luaskan dan lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, taman dari taman syurga ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon ya Rabb dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertemukan kami lagi nanti di yaumil qiyamah ya Allah, di dalam syurgamu ya Allah, dalam syurgamu ya Allah, syurga yang paling tinggi di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya Allah, sebagaimana engkau kumpulkan kami malam ini ya Allah, kumpulkan kami nanti di yaumil qiyamah ya Allah, dengan keluarga kami, dengan orang tua kami, dengan sahabat-sahabat kami, dengan jamaah kami ya Allah, di dalam syurgamu ya Allah, syurgamu ya Rahman ya Rahim. Oh ya Allah, masukkan kami semua dalam syurgamu ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi kami ya Allah. Izinkan kami memandang wajah indah kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan kami mencium tangan kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mulut kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Habiballah, ya Rasulullah. Kami mohon syafaatmu ya Rasulullah. Dengan syafaat tersebut insyaallah kita masuk syurga ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin bihurmatil habib wa bihurmatil Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan kami, atas segala tingkah laku kami yang mungkin tidak berkenan, dan insyaallah kita dipertemukan kembali dalam suasana yang lebih baik lagi. InsyaAllah kita semuanya mendapatkan rahmat, ni'mat dan barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada seluruh yang telah berhadir. InsyaAllah kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terima kasih. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.